Kajing yaki nakabha tungkam tungjam po kari Bangladesh dek samla pule kelenggari kepala dang pensniu dur susu buat kepala ketak bahai kinong song snong po kene kari kene kajing yaki kepala ketak kasong sok song sain kajing singan po kari hi borok kawai hadu bela simru ya kajing imjong palat lais pangut kemen simbreu ha kajing elek persya dak kinong yaki bat kibor sarkar bat palat taki hajar ngut ki bala mensau. Kamentri rang badu jong kanegari ka Sheikh Hasina ka bakadu kamban se ban pendam tun bat ino ia ke kamentri rang ba bat bak kalawan menteri dengan sepo kari India namar gajing ki ke plasirkai bat gajing dawa yar shukino eka hadin khatan senam gajing sensyar jongka ya kari Bangladesh. Ka Sheikh Hasina kelami ina bangga baban hanin kesengi hakapor arsitek janmet da ka helikopter sipai ringkat bat ka para jongka ka Sheikh Rehna bat ki weipat kibon petri isya India na kabenta kajing singai. Ha kajing pendam no ka Sheikh Hasina kum ka menteri rangba jong ka negari kisipai jong ka negari kin sa sinsar no lade ia kari hi borok kawai. Kane kalah pau hadin ba wei ni ki sipai ka negari ula kren sekilat tai kubor eng bau he sipai general Wakar Us Saman ubalapan benapai ba ka kenhun sipai kan sim ya kajing kit kli ban sinsar sipor ia kari borok kawai. Susuk ki kubor kili turu hadin ngajing petno ke menteri rangba na Bangladesh sa India mansyong ri dengan sipor kinang yaki persya kila yoru bandung jubor ka yingsa jongka hanong badaka kila penjulor ki tiar gitar ki jingdon ki jingem kila kawang mau ya ka ying kila lulu teru ya ki tiar gitar ha ki video bala sapreng layu iru ikinong yaki wei na pleng jongki ubala thiak kai bar bala antat bakala bandai ka jing thia jongka menteri rangba ka Sheikh Hasina. Hadu bala pelong ru iki sipai bagi pulit ban penbun madiale persya iki nginong yaki berbekrat iki na kana jaga ban yadaru ya ga ying jong ka menteri rangba na jing tombor jong kini ki pai bhor ha bana bana jara bana শুয়ে আছে bana আমাদের দখলে bana আমাদের দখলে is that this is not just the end of the tyrant Sheikh Hasina. With this, we put an end to the mafia state that she has created. We put an end to the corporate kleptocracy that she has started. We don't want a military government. What we need is a civilians charter. We need a civilians government, and we are going to ensure it. Everyone is happy, everyone is cheerful, everyone is celebrating. This has to be a historical day.